Poštovani gledalci, dobrodošli u razgovor. Moj gost je Dardan Sejdiju, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije u Skupštini Kosova. Dobrodošli u razgovor, gospodine Sejdiju. Bolje vas našli i hvala na pozivu. Evo, ovih dana se dosta govori i o mogućnosti nastavka dijaloga Prištine i Beograda, pa i o pronalaženju konačnog dogovora ove dve strane. Da li vi verujete u ono što je rekao predsjednik Kosova, Hašim Tačija, kaže da se nada da će naredne nedelje i meseci biti ključni u pronalaženju rešenja u dijalogu o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda? Pa, eto ovako, Skupština Kosova je prošle nedelje u subotu osvojila odluku o državnom timu za pregovore sa Republikom Srbijom. Dobro. I taj državni tim je u kompoziciji vlade, vladinih ljudi i opozicije. Ili pak predstavnika SDP-a, pošto dve opozicione stranke još uvek se nisu pridružile tom timu. Ja se nadam i naravno da ćemo da radimo na tome, da dođemo do tog rešenja gde oba dve strane priznaju jednu drugu i da napravimo od Republike Kosovo jednu državu za sve građane, gde etnička pripadnost nije način na kojem stvaramo tu zajednicu, tu našu državu, nego da svaki građanin, bilo koje pripadnosti, bilo koje veroispovesti, se osjeća kao građanin jedne građanske države, građanske republike. Znači, za nas socijaldemokrate to je cilj. Znači, da nađemo neko rešenje gde etnička pripadnost niti rešava, niti dozvoljava neku vrstu segregacije ili neku vrstu podele između jedni druge, nego da idemo prema tim evropskim nekim normama gde smo svi građani u jednoj građanskoj državi i gde svako se bori za svoja ekonomska i socijalna prava i gde to mesto postaje mesto gde ljudi vole da žive. Znači, otprilike, to je način na koji ja gledam i kao socijaldemokrate gledamo na ceo ovaj proces, a nadam se, čvrsto se nadam, da ćemo stići do tog rešenja i da ćemo kao dve susedne države biti u stanju da prevaziđemo dosta predrasuda, dosta folklorizma u načinu razmišljanja oko jedni drugoga. Znači, naša istorija nije baš prelepa, ali to ne znači da naša budućnost mora biti ista. A koliko je ta nada o kojoj vi govorite utemeljena u tu realnost, pa u trenutku kad idemo u ove tenzije na relaciji Priština-Beograd i oko uvođenja ovih mera, a i oko, prosto nemamo uopšte dijalog. Dijalog je na neki način prekinut. Pa da li je moguće za tako kratko vreme postići jedno takvo rešenje? Ja, iskreno se nadam da ćemo imati političke volje, političke kredibilnosti, da sednemo i da završimo jednom za svagda ovu temu. Znači, ja sam čvrsto uveren da svi ovi političari koji su vodili ove dve zemlje u zadnjih 30-40 godina, ako skinemo u Srbiji temu Kosova i u Kosovu temu Srbije, da dolazimo u novu generaciju političara koji pričaju o ekonomiji, razvoju, socijalnim temama i nekim temama koje čine našim život boljim. Znači, čim završimo ovu priču, onda ulazimo u nešto novo. To nešto novo je ekonomija, radna mesta, zdravstvo, obrazovanje, znači nešto što treba svakome za neki bolji život. Ako ste primetili, ljudi koji vode i Srbiju i Kosovo u zadnjih 20 godina stalno pričaju o nekim, recimo, nerešenim situacijama i mislim da ponekad to iskorišćavaju. Naprimjer, srpski živalj na Kosovu je postao instrument za političare u Srbiji. Instrument na kojem grade neku patriotsku priču, a za neke naše političare Srbija je uvek dobar adut za držanje nekog razgovora koji nije o ekonomiji. Ja se stvarno nadam da će biti dosta teško, bit će teško,
ali se nadam da možemo kroz tu neku priču, kroz te neke pregovore da stignemo do nekog razumevanja između sebe, da su to dve susedne države i da mi treba da odradimo svoje domaće zadatke kao Kosovo, a da i Srbija treba da shvati da ovo ne može da se koristi za neke svoje političke ambicije, za nekog tamo predsjednika koji ili neku političku elitu koja bi kroz Kosovo držala sebe na vlasti. Znači, za mene, kao socijaldemokratu, je najvažnije da mi ovdje napravimo jednu građansku državu, gdje etnička pripadnost nije uopšte tema, nego svi živimo, radimo i razumemo da je ovo država za sve građane. Isto to treba da se odradi i u Srbiji. Znači, bez toga neće biti rješenja. Znači, bez međusobnog priznavanja neće biti rješenja. Znači, opet ćemo imati te etničke razgovore oko koja su ta prava u Kosovu za srpsku etničku pripadnost ovdje, za srpski živalj, i onda to da instrumentaliziramo i onda o tome da pričamo još neki 10-20 godina, a nikako da pričamo o ekonomiji, obrazovanju, zdravstvu, kako nema veze da se, eto, vi zovete Srboljub, a ja Dardan. Da to ne treba da bude tema diskusije, nego kako ćemo ja i ti zajedno da radimo, eto, recimo jednoj fabrici ovdje na Kosovu koja pravi izvoz neke naše robe tamo negde, bilo gde po svijetu. I tako zajedno da se borimo protiv, recimo, poslodavca koji nam ne daje zdravstveno osiguranje, koji nam ne pruža neke normalne uslove za rad. Znači, to treba da bude naša, recimo, borba protiv ili zajedno za bolji neki, eto, ekonomski i socijalni razvoj. To ta priča o normalizaciji onda odnose? Pa, slušajte, moramo da shvatimo da smo u dve abnormalne situacije. I Srbija je u smislu Kosova dosta abnormalno ponaša. Znači, eto, imamo neki, vi ste spomenuli taksu za izvoz srpske robe na Kosovu, a ja vam mogu reći, na primjer, da izvoz kosovske robe prema Srbiji je već 18 godina svakim danom bio sprečavan sa nekim netarifnim barijerama. Znači, nije ti dobar fitosanitarni list, treba da promijeniš ovaj logo, treba da promijeniš ovako, treba da upišeš ovako, dok izvoz iz Srbije prema Kosovu je bio potpuno otvoren. Znači, ili smo zajedno u tim trgovinskim pričama i šta važi za jedno, važi i za drugo, ili onda moramo da radimo ono što se teraš. Znači, da radiš na nekoj ravnopravnosti u trgovini. I mislim da je to jedna priča. Onda druga priča je o tome kako se iskorišava srpski narod na Kosovu. Znači, ako gledamo Ahtisarijev plan, ako gledamo sve što piše u tom našem ustavu, nema prava koje nije utemeljeno u tom ustavu. Ali to nije način napred. Znači, nije način napred da kažemo ovo je Albanac, on ova prava može da ima, on je Srbin, on ima ova prava, on je Turak ili Turkinja, ima ta prava. Nego da radimo na građanskoj državi, na građanskom nekom osnovu, na nekim normama, na nekim vrednostima. Svaki dan pričamo o Evropi i ovdje i u Srbiji. Svaki dan pričamo o nekoj aspiraciji za Evropu, da budemo deo tog kontinenta, a priče su nam totalno drugčije. Pričamo o nekim etničkim interesima. Ja mislim da to treba da prevaziđemo i to se može prevazići ako ima političke volje da se jednom i za svak da reši ovo pitanje, da li te ja priznajem ili treba još malo oko toga. Dobro, recite mi da li je moguće taj sporazum konačni bez tog eksplicitnog priznanja, jer je vrlo, da kažem, u ovom trenutku nije moguće da će neko od zvaničnika Srbije, pa bio to i predsjednik, potpisati to priznanje. Ali mislim da je to velika greška srpske politike. To je najveća greška srpske politike u zadnjih, eto, za mene 10 godina. Znači, srpska politika koristi Kosovo, i to je klopka, koristi Kosovo za neke lokalne tamo izjave, za neki veliki srpski patriotizam, a u biti, umjesto da radimo na ekonomiji i razvoju, da budemo kao dva suseda koji mogu imati neku komplementarnu razmenu i rad zajedno, eto, u Srbiji vidimo stalno neku veliku retoriku oko nečega što faktički realno nije više ono
što je bilo 87. 8. 9. kao jedna velika federativna republika Jugoslavija, socijalistička federativna republika Jugoslavija. Da budemo veoma iskreni. Znači, mi kao socijaldemokrate hoćemo građansku državu, hoćemo građansko Kosovo. I bez priznanja ne možemo da pričamo o trgovini, ne možemo da pričamo o nekim stvarima koje čine život svakog od nas bolje. Znači, mora da bude taj neki veliki korak napred koji nismo videli u zadnjih 18 godina. Možemo mi da raspravljamo o istoriji koliko god hoćete. Možemo da raspravljamo o nečemu koje ja čitam svaki dan u srpskim medijima. Ali to nije način napred. Znači, ovde ima građana Kosova koji mogu i treba i bilo bi super dobro da vide sebe kao građani i da budu deo ovog društva i da, znači, ta etnička pripadnost nije tik neki na nekom formularu, nego da je to nešto skroz normalno, da je ovo neka građanska država i gde zajedno gradimo bolje društvo za sve. U tom nekom sistemu vrednosti za koje pričamo već zadnjih 10 godina, evropske integracije, pa čujem predsjednika Vučića kako priča o nekom evropskoj integraciji, brzoj evropskoj integraciji, a onda i 2 dana kasnije mi priča o nekom etničkom pojmu. To je populizam. To nije državnik. To je populizam. Kvalitativni korak napred je priznanje Kosova. Nakon toga možemo da sednemo i da razgovaramo o trgovini i o svemu što čini život svakog građana ove republike i Republike Srbije boljim. Bez toga onda samo pravimo, recimo, neke opet etničke, izvinite na izrazu, filmove i onda svaki 2-3 meseca ima neka tenzija, pa to nas još više udaljava i onda to je još više problematično i onda na kraju niko nikome ne veruje. Na kraju niko nikome ne veruje, a ove političke elite koje vidimo od 90-ih, one opstaju. To je za njih jedina priča koja ima smisla. Inače, ajde da pričamo malo o ekonomiji, o zdravstvu, o obrazovanju. Te elite treba da promenimo. A ta promena, taj način razmišljanja, to se neće desiti bez međusobnog priznavanja. Dobro, gospodine Sejdiju, recite mi kako vi gledate na ovu izjavu predsjednika Skupštine Kosova koji je rekao da će konačni sporazum o normalizaciji odnosa sa Beogradom značiti da nema promjene granica, ali da nema ni zajednice srpskih opština. Da li se dovodi u pitanje kompletno taj briselski dijalog, jer eto prosto za Srbiju je taj sporazum vrlo bitan. Šta sad ako nemate zajednice srpskih opština? Eto, ovako ćemo reći. Mi smo sa Ahtisarijem, kao Kosovo, napravili jedan veliki korak napred u smislu tih mera za zaštitu srpskog življa na Kosovu. Napravili smo nove opštine, napravili smo ustav na kome ništa se ne može odraditi bez glasova srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Znači, napravili smo sve zaštitne mere da se svaki građanin Republike Kosovo koji je srpske nacionalnosti oseti da je u situaciji političkoj i ustavnoj da mu se prava ne mogu uzeti. Ili, da kažem lakše, srpsko stanovništvo na Kosovu ima najveću ustavnu zaštitu od bilo koje zemlje u Evropi. E sad, ako smo to odradili, to je bio deo nekog međunarodnog pregovora gde je Srbija trebala na kraju da prizna Kosovo. To je bio taj konstrukt, Ahtisari sa Rohanom i sa, ako se sećam, još jednim ruskim diplomatom. To je bio konstrukt, to je bio taj okvir na kome smo radili. I na kraju, kad smo došli do toga, Srbija je rekla ne. Vi to sve odradili, ali mi nećemo da priznamo. Ok, onda smo imali bečki proces. Opet isto. Sad ne možemo da uđemo u još jednu takvu priču i na kraju opet tako neki predsjednik tamo koji vidi neke izbore, vidi neki procenat na izborima, vidi neku patriotsku veliku priču, opet da dođemo do nekog kraja i na kraju da kaže ne, izvinite. Znači, moramo da se sporazumemo, da ima međusobnog priznavanja. Bez toga, šta ćemo onda da radimo? Kako ćemo to sve da sredimo? Znači, ajmo opet još malo etničko da delimo i ta etnička
taj etnički način razmišljanja, taj način na koji pričamo oko Kosova, to nas još više i još više udaljava. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje. Da. Ali, recimo ovako. Ja živim u Čaglavici. Dobro. Znači, moj prvi komšija je Srbin. U Gračanici je srpski živalj, je li tako? Ja čujem stalno predsjednika Vučića kako priča o severu. Stalno. Ima tamo neka konstrukcija, neki okvir gdje se samo o severu priča. Znači, on ne priča o interesima srpskog, recimo, naroda u drugim delovima Kosova. To za mene, to je regresivno. To nije način razmišljanja. Zato ja pričam stalno o toj građanskoj državi. Gde, ako razmišljamo kao Albanci, Turci, Srbin, ne znam ja, bilo koja etnička, Bošnjaci, bilo koja etnička pripadnost, i tako gledamo državu. I tako gledamo način kako pravimo naše društvo, pa onda nismo napravili ništa oko tih evropskih vrednosti. Što se tiče zajednice srpskih opština, to je Ustavni sud odlučio da je to protivustavno. 23 tačke tog sporazuma za ZSO su neustavne. Prema najmodernijem ustavu koji je ovdje stavljen. Znači, zamislite situaciju gdje kažemo predsjednik suda mora biti Albanac. Zašto? Zato što je 90% stanovništva u tom gradu albansko. Pa to je rasistički. Komandir policije mora da bude Turčin. Zašto? Zato što 90% ljudi koji žive tu su Turci. Znači, to nije način kako treba da gledamo na ovo. Ako ne verujemo da možemo da napravimo sistem gdje smo svi ravnopravni, onda treba da razmišljamo o promjeni elita. Zato što tu priču, to nam nude već 20 godina i nije proradilo. Jedina konstrukcija ustavna koja može da ima smisla na Kosovu, u Srbiji, u Makedoniji, u bilo kojoj od ovih republika je taj građanski koncept. Inače, ako još uvek razmišljamo kako smo razmišljali 90-ih, onda znamo koji je kraj tome. To smo videli. Ima li u toj građanskoj, da kažem, u tom građanskom okviru mesta za zajednicu srpskih opština ili to vi ne predviđava? Pa, slušajte, ta zajednica srpskih opština je etnički konstrukt. Mi imamo zajednicu opština Kosova. Dobro. Tu je i Mamuša, tu je i Priština. Znači, kao neki okvir gdje mogu opštine da surađuju s jednim drugom, to nema problema. Ali problem je u tome kad to postaje kao neki, kako da kažem, kao neki okvir za etničku unifikaciju u jednoj, recimo, multikulturalnoj republici. To nema smisla. Apsolutno nema smisla. Jer onda tu imamo razgovor drugčiji. Onda imamo srpske opštine i albanske opštine. A to nije građansko. To je baš kompletno protiv tih nekih vrednosti za koje mi pričamo. Dobro, mislite onda da možete celokupnu srpsku zajednicu, srpski narod na Kosovu integrisati u kosovski sistem i da oni budu, da se ponašaju, da kažem, kao... Ako ne verujemo da možemo... I svaki drugi građan Kosova. Ako stvarno verujemo da je naša budućnost toliko čvrsto vezana za ono što se desilo zadnjih 20 godina, onda nemojmo da pričamo o Evropi. Hajde da budemo iskreni prema jednim drugome. Nemojmo da pričamo o Evropi. Nemojmo da pričamo o tim nekim vrednostima gdje smo svi ravnopravni. Nego ti si, izvini sad, ovo nije mi namjera da budem, kako da kažem, uvredljiv. Nego evo, vi ste Srbin, vi imate svoja prava, ja sam Albanac, ja imam svoja prava. Pa kako ćemo onda zajedno da živimo? Kako će oni da prodaju robu na Kosovu? Kako se to izgleda? To je način na koji smo mi, eto, kao ekonomija ostali dosta dole. Pa i Srbija nije baš najbolje, ekonomski. Nije baš najbolje. Ni Kosovo nije baš najbolje. A vidimo neke države kako idu baš napred. Nemamo najbolje zdravstveno
rešenje, nemamo najbolje obrazovanje. Isto se dešava i u Srbiji. Sve više i više vrednosti koje guramo napred i u Kosovu i u Srbiji su neke vrednosti koje su, eto, populizam teški i uvrede. Treba da prevaziđemo ovo i da razmišljamo kao dobri susedi gde razvijamo te neke građanske uvjete gde je svako ravnopravan. Gde tvoje ime i moje ime nema apsolutno nikakvog značaja u smislu prava i odgovornosti koje imamo u ovom društvu. Naravno da ćemo ovaj ustav koji je sad, gde prava manjina su na nekoj velikoj razini, to sačuvati. Iako možemo još više, ali da ne razmišljamo o tim etničkim crtama. Jer ako razmišljamo tako, onda to nema kraja. Gde je kraj tome? Dobro, da li mislite da bi, odnosno da će međunarodna zajednica na kraju ovog procesa morati da preseče, po znacima navoda, i da dve strane na neki način primora na postizanje sveobuhvatnog sporazuma? I kako vidite ovo pismo predsjednika SAD-a, Trumpa i Tačiju i Vučiću? Pa ja sam uveren da ako smo ozbiljni i iskreni, da neće biti potrebe da niko preseče to. Znači, jeste, pomoći će nam u svemu tome, ali verujem da ako smo i ozbiljni i iskreni, neće biti potrebe da se preseče, nego ćemo, eto, kao što je rekao predsjednik Trump, dva predsjednika biti u njegovoj Beloj kući i tu otvoriti šampanjac za nešto novo u ovom regionu. Znači, u taj neki koncept tih drugih zapadnih vrednosti u načinu kako razmišljamo o državama. Znači, što se tiče toga, ja sam uveren da ako smo iskreni i ozbiljni, to će da bude pozitivno. Ako nismo ni ozbiljni ni iskreni, obe strane, onda naravno da će gospodin Trump, predsjednik Trump i cijela evropska ta zajednica reći jednu veoma prostu stvar. Ovo je strateški interes i ili se vi dogovorite ili vas mi teramo da se dogovorite. Bojite li se zamrznutu konflikt? Ne, zato što kako to izgleda, taj zamrznuti konflikt? Kako to izgleda? To izgleda eto ovako. Mi ne možemo sest i da se sporazumemo ono što je realnost ovdje. Znači, imamo tu realnost već 20 godina. Kako ćemo tu realnost da prevaziđemo? Mislim, za nas, eto, recimo da budem ja malo ovako, za nas kosovske Albance, ta realnost je tu. Mi to živimo. Znači, mi živimo u nezavisnoj Republici Kosovo. I za nas možemo nastaviti ovako i da se koncentriramo na ekonomiju, na socijalni razvoj itd. Isto tako može i Republika Srbija da se ponaša kao da ne postoji ovo. Pa ne možemo i svoj ustav. Pa dobro, to je to. Koji moraju da se poštuju i dalje. Pa ne znam kako su poštovali zadnjih 20 godina. Da. Znači, to je neka velika laž, da budem iskren. Možemo te političke fraze koristiti koliko god hoćemo, ali ta ideja da možemo nastaviti ovako, znači da ti možeš da napraviš izvoz robe od otprilike 700-800 miliona godišnje ovdje i na Kosovu. I da isto tako imaš sva prava što se tiče onoga što si ti tražio sa srpski narod, jer taj Ahtisaari nije napisan od Albanaca, taj Ahtisaari je napisan od nekog međunarodnog pregovarača koji je slušao zahteve Republike Srbije za srpski narod na Kosovu. Znači, moramo, eto recimo, u ovom novom pregovaračkom ciklusu da završimo sve, da bude to sveobuhvatno. Da ne moramo više da izlazimo na televizije, ni ja, ni vi, ni Vučić gore i da priča o nekom velikom patriotizmu i o nekoj velikoj, recimo, etničkoj pobedi. Dobro, evo imamo još par pitanja. Bližimo se kraju emisije. Po povratku iz Brisela, gde je imao vrlo, da kažem, turbulentan susret sa šeficom evropske diplomatije, Federico Mogherini, kosovski premijer je najavio da će građani do kraja godine dobiti viznu liberalizaciju. Da li vi verujete u ovo, s obzirom da je
svega još 10-12 dana ostalo do kraja godine. Znate, eto, ja zato stalno pričam o toj eliti koja živi od tih 90-ih. Znači, te neke priče, neke parole koje nemaju smisla. Što se tiče liberalizacije viza, ja mogu samo reći da je to velika nepravda svih građanima Kosova. Znači, apsolutno smo sve kriterije ispunili. I sad to je neka politička odluka koja zavisi od nekih izbora tamo u Evropi. I mi moramo to reći građanima Kosova. Znači, mi smo napravili sve što se treba napraviti za viznu liberalizaciju. Ono što se dešava u Evropi je povratak desnice. Zbog tog nekog straha ima neka politička odluka nekih ministara unutrašnjih poslova da se ne ide dalje sa viznom liberalizacijom ili pak integracijom balkanskih zemalja u Evropsku zajednicu. I to će da potraje 6 mjeseci. Kad se završe izbori, onda će opet da sednu i da shvate da je ovo tržište. Da. I onda idemo opet na tu priču vizne liberalizacije. Ja nisam optimista da ćemo dobiti nešto brzo, ali dosta se nadam da 2019. Bit će godina gdje svaki građanin Republike Kosovo bit će isti kao svaki građanin bilo koje republike u Evropi i u kontinentu. Ajde da vam kažem i ovako. Znači, viznu liberalizaciju ima i zemlja koja je imala Medellin kartel. Znači, Kosovo nije takvo. Ukrajina koja ima konflikt unutar svoje države ima viznu liberalizaciju. Što se tiče nekih drugih stvari, mi smo mnogo bolje kao sistem, kao društvo, nego mnoge zemlje koje imaju tu viznu liberalizaciju. Eto, ali smo, kako da kažem, žrtve neke političke borbe u Evropskoj zajednici i sad moramo da pričekamo na rezultate nekih izbora tamo u nekim zemljama da vidimo ko će da pobedi. I nakon toga opet je ovo tržište, opet je ovo interesantno i opet treba da se izvozi, da se uvozi, da se kupuje, da se prodaje. To je ekonomija na kraju. Evo, transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u Vojsku Kosova desila se, odnosno započela je usvajanjem ovih zakona u Skupštini Kosova. Srpska lista nije prisustvovala sednici, zapravo srpski poslanici. Da li, odnosno kako vi gledate na izjave generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga koji je rekao da to dolazi u pogrešnom trenutku i da će Vojni savez preispitati, odnosno razmotriti svoj nivo angažovanja na Kosovu i angažovanje sa KBS-om? Da, pa slušajte, generalni sekretar NATO-a je generalni sekretar svih članica NATO-a. I tu je bilo nekoliko zemalja koje su bile protiv toga ili protiv toga u ovom momentu. Znači, ako pročitate to što je on rekao, to je više tajming nego što je da li treba ili ne treba. Znači, to je u okviru nekog tajminga. Da li je ovo najbolje vrijeme ili nije najbolje vrijeme. Ja mislim da i ovo treba da se kaže od svakog odgovornog političara. Kosovska vojska, kosovske bezbednosne snage su snage koje nemaju nikakvu agresivnu namjeru. I treba da budu snage gdje svaki građanin, bilo koje nacionalnosti, ima svoje mjesto tu. I ja sam bio dosta iznenađen kad sam vidio da su ljudi koji su bili u KBS-u srpske nacionalnosti jednog dana samo odlučili da izađu. To je taj pritisak za neki veliki, recimo, neku priču, neki konstrukt tamo u Srbiji oko šta radimo, šta ne radimo. To je loše. I ne valja. Zato što onda opet pravimo neki hendek koji treba da prevaziđemo za 6 mjeseci. Svaki građanin Republike Kosovo treba to da vidi kao snage za kompletno neku strukturu bezbednosnu, a ne neku agresivnu ili bilo kakvu vrstu formacije. Što se tiče NATO i gospodina Stoltenberga, ja ponekad to skroz jednostavno objašnjavam. Ko najviše doprinosi finansijski za NATO? Ko plaća tu administraciju, ko plaća tu vojsku, ko plaća celu tu strukturu. Znači, procentualno države koje su rekle da treba da napravimo
tu transformaciju su 80% financija i naoružanja i svega toga. Znači, ako počinjemo ovo je rekao ono, onda opet imaš ovu priču gdje kažeš pa to je Amerika, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Turska, države koje najviše daju financija i naoružanja i vojnika, oni su bili za. Ali to nije način kako treba razgovarati. Da li za Kosovo treba bezbednosna snaga? Treba. Šta će da radi ta bezbednosna snaga? Pa to je snaga za ovu našu malu zemlju. I ako zatreba NATO, da pomognemo gdje god zatreba. Jel pričamo o tim evroatlantskim integracijama? Jel pričamo o Evropi? Jel pričamo o nekim vrednostima gdje bismo mi htjeli biti član kluba? Onda to ima i neku cenu i neki doprinos. Ne možeš samo da tražiš nešto, a u biti ništa da ne daješ od onoga što ti misliš da je važno. Kako vidite delovanje Srpske liste? Evo, oni nisu bili na toj sednici, a i eto, da pomenemo ove proteste na koje oni pozivaju, odnosno koji se održavaju svakodnevno zbog ovih taksi. Dakle, mislite li da je to legitiman način da se protive takvoj odluci kosovske vlade o povećanju taksi? Ne, mislim, dve stvari koje za mene su veoma problematične je način na koji je ta lista došla do Skupštine. Znači, treba da se javno kaže, to je bila veoma loše odrađen izborni proces. Zbog čega? Pa ima dosta toga u tom procesu 2017. gdje je bilo i prema međunarodnim izveštajima dosta presije na srpski živalj, dosta presije na političare u nekim delovima Kosova da se ne napravi nešto drugo, neka druga verzija, neki drugi politički oblik predstavljanja srpskog naroda u Skupštini Kosova. To je prva stvar. Znači, Srpska lista je postala instrument Vučićeve politike na Kosovu. Ja još uvijek nisam čuo neku rečenicu koja nije u 100% liniji gospodina Vučića. Meni je mnogo važno da saznam kako živi moj sugrađanin u Partešu, kako živi moj sugrađanin u Donjoj Brnici, kako živi moj sugrađanin u Gračanici. To mi je važno. Šta treba da odradimo tamo? Kako ta raspodela budžeta treba da izgleda? Koje su te politike koje mi moramo da napravimo da ovu priču što ja pričam o građanskoj državi, da to postaje realnost. Znači, to nismo čuli. Ali šta gledamo? Gledamo da, ministarstva zadržava, u Skupštine Kosova stalno, pola njih je na opoziciji, pola njih sedi u ovim sedištima gdje je vlada, onda neka rješenja potpisuju, neka rješenja ne potpisuju, a nek budu koherentni. Samo nek budu koherentni u smislu da predstavljaju čisto politiku gospodina Vučića i da je interes srpskog naroda bilo gdje na Kosovu nije baš top prioritet za njih. Znači, prvi prioritet je šta kaže gospodin Vučić, drugi prioritet su oni lično, znači gdje se oni nalaze lično, u smislu pozicija i tih stvari koje dolaze sa funkcijama i onda negdje tamo 4., 5. mjesto je neki društveni interes ili neka ta politika koja se bavi životom tvojim, mojim i dalje. To nije pravi način zastupljanja neke interesne grupe, neke etničke grupe itd. Znači, ja bi bio veoma sretan kad bi, na primjer, na listi socijaldemokrata bio pripadnik jedne manjine, tako kao što mi zovemo, ali u našoj listi bi bio čovjek koji zastupa neke socijaldemokratske vrednosti. Vidite gdje smo mi došli. Znači, ja i vi možemo imati isti način razmišljanja o kako se treba ovo društvo sređivati. Znači, da li treba veći porezi, kakvo zdravstveno osiguranje itd. Znači, neki ideološki koncept. Ali mi ne možemo da pričamo o ideološkim konceptima. Zato što smo podijelili srpsku listu i oni pričaju o srpskom narodu na Kosovu kao da u toj grupi nema čovjeka koji je desničar, neko koji je levičar. Nema kod njih toga. Znači, nikad ne možeš čuti nijednog od njih da priča o nekoj ideološkoj
politici. Stalno je etničko i stalno je samo za neku veliku priču koja treba za izbore tamo u Srbiji. A na kraju ja i vi živimo na Kosovu. Dobro, gospodin Sidin, na kraju samo mi kratko recite kada očekujete da onako Specijalni sud za ratne zločine zaista krene sa radom, dakle mislim na optužnice, kada očekujete da one budu predstavljene javnosti i da li će se među njima naći i neki visoko pozicionirani, dakle, politički funkcioneri, eto, tako baš. Prema meni, ovaj sud i ovaj način na koji su napravili sve ovo je velika greška. Znači, Haški tribunal je bio aktivan. Nekoliko ljudi nekoliko komandanata koji su bili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova su bili tamo. Znači, ta konstrukcija, neka nova, to opet ide na toj etničkoj osnovi. Za mene svaki koncept koji se pravi u okviru tog nekog etničkog koncepta, to je problematično. A što se tiče Oslobodilačke vojske Kosova i što se tiče svega toga, ja mislim da je to velika greška što su napravili taj i što su gurali taj sud. Ja sam bio na protestima protiv toga i za mene lično je velika uvreda i veliki problem da pravimo nešto specijalno kad postoji pravosuđe i kad smo imali Haški tribunal. I tu se to treba završiti. Ja stvarno i najiskrenije vam mogu reći, meni je sve ovo oko specijalnog suda jedna velika greška oko nečega što se ili sudilo na Hagu ili se tretiralo na lokalnom pravosuđu. Kreirati neki ovakav monstrum i konstrukt za mene je apsolutno neprihvatljivo i što se mene tiče, to će biti opet neka velika etnička konstrukcija, medijalna, koja na kraju neće... Dobro, očekujete li neka imena, poznata imena funkcionera? Ne. Dobro, hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Razgovor, moj gost Ardan Sidiju, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije. Ja sam Siniša Kostić. Ostanite i dalje uz RTK2.